سورة الشعراء قدمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوية هجرية باكلة أني كمناني أني بيناني أني دورو شهر شعبان minye hijira sankalo shegina bisuinye ofulana de miladi nasarau ka jate bafula ani muga ani nani sankalo fulana bisuinye utani fulana ambe daudabu masjid rajabu ambo kono tafsiru surati suarai wa hiya makiyatu Nye suratu Shu'arai ka tafsiri daminato ye sura injigina ka ciren to Makka sigidela o ya sura ma hijra ke kata Madina. Waqa fi tafsir Maliki al-Marwi anhu tasmiyatuha suratul jami'ati. Asabatira Imamuna Maliki bolo ni aya sura tawsiri la amma fulana kabo Maliki bolo ko ayen ni sura wure ko suratul jami'at. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ambe ni sura yi tawsiri daminani alaka togo nyuman be nambe hera ni barika nyinini alaka togo wiye sura in tawsiri la. Allahi lafzu jalala ala togo de do togo munun kere kerani ala kelempe wiye danfen si tese kawele ko Allah ala de kere-kerani nin togo ye. Ar-Rahman nema labole ni nema yuruwalen tigi de ala ye. Ar-Rahmani ala ka mankutu de do ala ka togo de do. Nema yuruwale o tigi de ala ye. Ar-Rahim nema lasebaga de ala ye kata ka jonyumaw ma na ko wakana bil mu'minina rahima ko yomal qiyamah ala be hinna ala be nemalike mu'minuka rahimu fana ala togo de do ala kam mankutu de do nemali de do. Ta isin mim amma kalamu lal huruful munqata'at fi awail suwari وقد تكلمنا عليه في أول تفسير سورة البقرة. بن كثير كم من ني حرف تجلوني كو حرف تجلمون بسورة ودو كونته كو عليكمنا ني حرف تجلوكا سورة البقرة تفسير دامنا لا. تلك آية الكتاب المبين. تلك آية الكتاب المبين أي هذه آيات القرآن المبين
ni aya munun bena kalan ni sura kono nunun de qur'ana ka aya wiye nu bangelendo ube bangeli ke fana البين أي البين الواضح الجلي آية منو نو بانغالندو وجيلندو وبي بانغالي كفانا الذي يفصل بين الحق والباطل والقي والرشاد آية منو نو بانغالندو وجيلندو وبي بانغالي كفانا وبي تشينيان غالو فرانفانشيا كابو نيغونا minye fili ni kanda wo fana faranfancia ka bo nyogonna ka cinya foye ka faranfancia na ka delilo ka yirila ki kanda katama kangalon fana foye ka faranfancia ka yirila ki fatanya ka boama ka kanda ko faranfancia ka yirila ki bila katama fili ko faranfancia ka yirila ki fatanya ka boama Qur'ana e ninde abe tiñani ngalo abolu de fara kabo nyogonna wala Qur'ana maso chogoshi tiñani ngalo kan nyagambi mo bolo Qur'ana ya faram fansiya de ka tiñani ngalo kandani fili ka be faram fansiya ka be perpere latige nu nyagambira mo min bolo ube ni mo min ñu fara nyogonka u nyagambira ede bolo ede yu fara nyogonka me Qur'ana kodite Qur'ana ya bal abalala yerede ya ayyuhalladhina amanu lima talbisuna al-haqqa bil batili ha wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun ube ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batili ala yu kitabe dunke wala gosinay ko munnaw be tiñani ngalo nyagambe nyogonna abe sagi ka tiña dogo aw yere baro ko tiña minye wala Qur'ana nana ka faram fansha de ke ka bangali de ke aka yaw bangale ndu jele ndu be faram fansha de ke la'allaka baqi'u ay muhliku ba'i'u nafsaka muhliku nafsaka ala ko cide ma bese ka ke iba ke kiyere halaki alla yakunu mu'minina nimma kafirun numa limanani yawma limanani Qur'ana ay mimma taharisu alaihim wa tahajanu alaihim parce que cide ni wakati be atumba fe makka ka kanda de nu utake ka kanda utake kallimanani Qur'ana utake kallimanani cide o tumbe ciden du sukasi kosobe o balla hujunu abiddu sukasi aw ala ko cida be se ka ke ba ke kire halaki du sukasi bolo alla yakunu mu'minina nimma kan kaw nu mallimanani Qur'ana abe se ka ke ba ke ka hujunu ka du sukasi ka ke komi bi yire halaki la nyine munye kanuke ولا تبون كثير وهذه التسلية من الله للرسول صلى الله عليه وسلم في عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفار نيت دسوسماي كابو على في نايا كي أكاتشيدني على كتنونا كسبة تشيدنكا نمكا كافر مالي مناناي مكا كافر مالي من يمين كني تشيدني ciden tumbe fujunu abid dusu kasi kosobe ala ya dusu suma ko kanoke kana dusu kati kani yere halaki ko pasige nunu mali munaniye aya wore Qur'an aya wore kono lako fala tajhabu nafsuka alaihim hasarati akui kana tani ninye kan nimisan nunu kade ikana dusu kasi nunu kade aya wore nana lako fala allaka baqu nafsaka ala asarihim ako cida be komi adola be komi ba ke kiyere halaki nunu no fe han abe komi ba ke kiyere halaki nunu no fe no malli mananiye kanu ke doni ke baga jato khala adadu min al ulama la'allaka baqu nafsaka ay qatilu nafsaka doni ke ba jato ko abe soro ba ke kiyere faga anko bon kasiri ya tawsiri ko folo ke munye
abe komi ibake kiyere halaki tawsir kala do konu abe komi ibake kiyere faga nunun no fe ha kanoke eta ye weleli de ni ka weleli ke ni min nya mina fule min ma mina ikana dusu kasi fana kake komi besa ikana dusu kasi fana kake komi bi yere halaki إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين بل من يرانا ala fule ka ciden du susuma min ke ka fo welele kala bebe nin chokola mimbe eka ka cinya bange moye ninde ala taye ninde ciden taye ala ko ninde kake ciden ko ninde kake nin kuma sina min fule ninye ni mani ala yambalala ciden yambalala akolokolo ninye mimbe eka o ninde me kado mo du sukun kono tibolo ni eye tinya bange doro ya banne mi nyata ka barake naye alhamdulillah abe baraji min soro ni duskun kala silen wala ba nyuguna sabiye mi mata fana ni duskun kala sira lay wajibi min bila eka yoke eka baraji sabatila alafe ika sara sabatila alafe huja jora alefanaka mais mo si kana jate mina ko dusukumbe ede bolo et puis abe hada made dusukun kala si sababula ni mogo ni ale ya kuma min fo ni mogo ma ka kuma mina abe dusukasi ko parce que ne de ya fo ne kuma fo mogo ma mina ibe dusukasi noye ni nyata manche ko be wolele min na dusukun kala silente mogo be se ka dusukasi ni ala ta min fo mogo banna ala ta minna ibe se ka dusu kasi o kama mais parce que ne be dusu kasi parce que ne ka kuma mamina ka dusu kasi o kama ko parce que ne de kuma info ne ka kuma mamina mugo banna ka ne ka kuma mina ni dusu kasi na ni ode eye welele kerare kati yerema ala ka welele kelatiye dusu kala siti bolo ni dusu kasi rado kone ala ta de abora ne da wotere comme ala ta min fuli nu mata ode dusu kasi benna wala ote basitola me o yere kan yere halaki biskunti ebolo parce que kanda ye chogo ya fulade hidayati tawfiqi wa hidayatu rasadi hada madde cidon welele kelaw to mimbe aw bolo o ye hidayatu rasadi de tasira rasul mugula irshad hidayatu risad kamo kasira ira mogola ninde ala tay ayen ninka kana ninke wode be wode kala bolo acide ni wode kala tobe me hidayati tawfiqi o be ala kelem to de bolo ka hada madembe sababu ma ke kando be ala de bolo ala yu fula be fo qur'ana kono hidayatun rashadi ayo bolo irshadi ayo bolo cide bolo yoro juma ako innaka la tahdi man hababuta ولكن الله يهدي من يشاء Abu Talib ka kibar yala cide nya akanu chogo be binanke in kakanda ala koy akoy te sika mo kanda min kadiye ne de be mo kanda min kadine o ba fo ninde ma hidayati tawfiqi naam Abu Talib ta hidayati tawfiqi ala yo bolo cide mbolo akoy te sika mo kanda min kadiye koy ne ala de be mo kanda min kadiye waye hidayati tawfiqi min min hidayatu risadi waye jumay ala yo fa ya wara innaka la tahdi ila sirati mustaqim ako cide e bake kam mo kanda kata sirama siramin tilelendo waye de kasira ira mogola kandali obe wajulu kala bulo kasira ira mogola obe e bolo ninde alatai ninde cidentai ninde sunnai ni mani ni nyebida ni nyefulanka fo ninde be ebolo ni minye hidayati tawfiqi ka kanda noni ka mogobe sababa ma ka do dusun ko na ka kanda wuti bolo o ko fe ala ko inna sa nunzil alayhim min as-samai ayatan fajallat anaquhum laha qadiin
أي لو شينا ألا كنا تنديرني عليه لأنزلنا آية تدترهم إلى الإيمان قهرا ألا كتشيد من تنديرني عليه mbeta man shedo jigi makan kauka maka kafiru ka mumbu karaba kuja kwa limaniya nebe so law na tundara nela nebe se koke kataman she karaba lendo nati kataman shedo jigu mataman she mumbu karaba kuja kwa ubelli maniya atu sagola walakin la nafalu zalika min ala tokede na tundara nela nebo kede min toke لأن لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختيارية parce que ne alate foyi ñine hadama dew fe foyi yere ka suganti ay kallimaniya i yere kallimaniya suganti yere kallimaniya sarabo de law walladhina yu'minuna bil ghaibi hadama den ka ite mindo abima dogola kallimana naye o limaniya sugun nafa bodela men ni fendo ye kenekan ko ka da'ula kalimana wala o te mo ka sago limana yayo o limana sugu sarato la donc ne ala kala nyinite kamogo karaba limaniya ne ala kala nyini yede hada made nyire kalimana de sugante kalimana o da to matta man se karaba len to jigu uka قال ترى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا نكو آية وركنا لكو أقوم محمد ناتون ديارا إتغي علي مغو بدوكو كولوكا بيتون بليمانيا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين يا لا إبسك مغو كربا كجا كوكا مؤمنين فتسير مغو كربا كوكا ليمانيا ني الله دبي مغو كندا kandate ebolo na tundera ne alay mo be dugu ko ka betum be limaniya wa qala ta'ala la ko yawre kono walaw sa rabbuka la jala an-nasa ummatan wahidatan na tundera ne alay ntum be jinya mo be ke jamakulu kele ka be ke mu'mini kafirite ye ula fanafaja qadaruhu umadatu hikmatuhu alaka latiga ya bo shirafe alaka kiru temena وخامته حجته البالغة على خلقه ألا يكهوج من شيلين ودم أيوجو أكجونك برسال ورسل إليهم ني ألا يتشيدون شيكنا أما وإنجال الكتب عليهم أننا يكتب جيبوك dugukoro mogo be dugukolo ka fokata adama fokata dugukolo guri ala ye ciide wunci dugukolo mogo ma danfeuma kaka kitabu jiguka ka huja jo abeka kumate mogo shibolo lagara وما كنا مؤدبين حتى نبعث رسولا ala kwalite mogo shilla jaba foka ciide ndiro cima hari min nunkera fatara dunke wuye ni ciide macuma jiya kono yomal qiyamah do ala tu la jaba abadan fo abu la jarabini kodode atem bagam wasila kila jabani hujama joika وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث hakili jige kurashi mana maka kafiruma kabo utigi ala firhamanu fe illa kanu anhu mu'aridina fo banna uma ni hakili na jige kura ni ala ya jiguka ubebba bema ay kullama jaahum kitabu minas samai a'rada anhu aktharun nas bunga sir ko la nyine munye dugu kulu dunko fule ni kitabu nanuma kabo sanfe mugo chaman bi ba o kitabuma kata ciden folola nuhu kana kan ciden labai na sallallahu alaihi wasallam jamakulu temena ni kitabu jiginuka o jamakulu mugo chaman bi ba kitabu nare munum belli mana ni kitabu nye akadogo mugola kama qala taala bunkasir konni be komini ala ko masamin korota leno oma aksarun nas walau harasita bimu'minin ala ko cidema akum mugo chama har ni e ya kanure
e kortolare ka kanude ko mo chaman kake mu'mine mo chaman take mu'mine koy bara dugu koloka cinyatigu be ke mo fitinu de mo chela bara dugu koloka cinyatigu minye e wallimani ya jon munum be cinyaka ulube dogoya de wote chaya ube dogoya de wote chaya ala ko ayawre kono ya hasarata lil ibadi akon nimisu be ne ala ka jon kasa ma yatihum min rasulillah kanu bihi yastahzi'una ciden cimanuma fo be tulunge keni o ciden donc avec on bin kasir ayat tawsir la ma yatihum min zikri min arrahman muhdas alayya sagi kata ewa dugu kolo mo bedema dugu kolo mo jamakulu be ni kitabu jiginu ka chaman be ba kitabu inare do fana ba ke makkan kawde hakili jigni kurasumana makkan kaw makura na kono fo be bama ku ka kodama donc nunu nya yira wakati be dugu kolo fanchama mugo chama kana jate mina olade chayali lade hari munum be hadisa kono ni ciden ba fo wa alaikum bil jamaa nunu na nyogona minum be fo humul jamaa la nyini yede cinya sebon tabinan tabiina salafu salihu tumbe minka hari ni ekkelende boka jamana kono ede to ko jama jamate ko hada maden jate chama nyede jamai nye cinyade al haqqu jama'ata walau kana wahdaka abdullah ibn mas'ud oydo fo ako cinyade to jama hari ni kelende baka jamana kono ube dugu kono salafu doko anta jama'atan walau kunta wahdaka ede togoy ko jama'a har ni kelendo do kono mo chama mo kana chayali laje fu chayali fu jate toka ahmad ibn hanbali tilefuleke fi khalq alquran masakin ni doni ke baga fanchaman tara fere ko qur'ana ya danfende ahmad kelempew ani ademe baga wale de jora ko qur'ana te danfe akelen kera jama yo wakati akelen kera jama wakati doni ke baga tonu fama o kera ube filika amara kelen kera jama wakati donc jama ko te fengure de nu ko jama to de ko cinya jama kulu sabain tumbe hakilina minka utumbe akida minka utumbe bato chogo minka mugo min boka jamana kono ere togo ko jama hari ni kelempewde jama to min be haklina wore minuna akida wore mununka jate tuluka utogo de ko jama filile utogo de ko jama halakile donc hada madon kan nim fam wode ato bun kasir ko ya ako wama aksaru an-nas walau harasita bi mu'minina ala ko cidema hari ni eya kanude mugo chaman kan liman mugo chaman te liman yakul aya wari kun wayin tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yatabuna illa dhanna wa innahum illa yaqrisuna ala ko ni tugura du ko mugo chaman ko chaman beninde fo chaman beninde ka ko ni tuguro ko ibe fili ni tuguro ko bi fili du ko kada parce que du ko ko kanna mugo chaman te foya u kabbato chogonda ni galontige inte ute foyla uka batola ni bisigate ka fendo bisiga nyumani doroka ke kasuru dalilate ولهذا قال تعالى ها هنا فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ولهذا قال تعالى ها هنا ninde koso ala masamin kortalen akoya faqad kajjabu akumma ka kafirun uye qur'ana galontiga yewe ciden galontiga ya fasayatihim amba ma kanu bihi yastahdiuna mewtumbe tilunke kenimminye akakibari alla bambena uma ay faqad kajjabu bima jaahum min alhaq makka kafirun cinyamin nanuma uye cinyen galontiga ya فسيعلمون النبأ حاجة تكجيب بعدهن تنيا قالون تيجي من فلان نيجي مكان كاو بلو اللبن بنا كمين يوكا قالون تيجي اللبن بنا كمين يوكا بنادو وقتني كوفي درو بنادو
ala ko ayawre kono sayalamu alladhina jalamu ayyam munqalabi yanqalibuna ala ko to yali kelaw bena dode o be yele makkata yele mayuro minna yawmal qiyamah do be labaka yele makkata yuro minna yerebuno do aha أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم ثم نبه تعالى على أجمته في سلطانه وجلالته قدره وسانه وكفي على نانا أحكي جيجي مسا من كرة لأنه أنا أحكي جيجا كبونيالا أنا كم مسايا أني أكا أيوا أبونيا أنا كشيبايا الذي خلق الأرض وأنبت فيها من كل جود كريم على من يدعو كل ده كفالن في نيوما سوغو بي كفال دغو كولوكا من جروء وشمار وحيوان من يسنك فيوني اني يريد واني فينيانمو وداتو لاكو اولم يروا اكو يالا مكه كافر ما يوا اولم يروا الى الارض يالو لما لجلك كتا دغو كولوما كم انبتنا فيها من كل جود كريم ني على فالن في نيوما من فال دغو كولوكا yala uluma la jelike ka to mawa ka do masammi nye nin dugu kolo min fulene nye dugu kolo jalen kofe masammi nye sanji jiga ka nyigi ka falen fe nyuman sugu be gwala ala min nye ninke ewa o ala fana bese ka an faga kansa kan kunu yomal kama do an ka kelen fe ubato yala uluma wajunu nye aha إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك لآيات أو دغو كلين كلا هلا من فلنين تامان سبننا أي دلالة على قدرة الخالق للأشياء دغو كلين كفلين فون بوچو من فلنين دلولا بننا تامان سبننا nabe ala dali masa ala masa minye feunda naba ka shebaya yiranna alladhi basata li arada warafa bina as-samai masa minya yeddugo kolo in fen sankoro ka sanka be fana ke biliye ka korta anka wama kana aksaruhum mu'minina me nimbe ka mugo chama make mu'mini ay wama haja kafara ninka ما آمن أكثر الناس مغشاما ملي منني علي بل كذبوا به وبرسله وكتبه بل مغشاما وي على غلون تيغيا دي كالا كتشيدي غلون تيغيا كالا كتابو جيغني غلون تيغيا وخالفوا أمره وارتكبوا جواجره وي على كنيامر كانسوسو على يبل منا كوكي تو كل مغشاما كيراو تشودي لو ملي منيا إن ربك وإن ربك لهو العزيز أي الذي أجى كل شيء وقهره وقلبه على كتيدما وإن ربك يتجي على لهو العزيز على ديسي مساي الذي أجى كل شيء الذي كبو كتم فمبك وقهره الذي فمبك كربا وغلبه الذي بس فمبلا أني نفاو يكتاب التوحيد كنو anko al-aziz mana sababala bunu seminu yofo bunu khaymu yofo nyafo awye ijjatul qadari wa ijjatul qahari wa ijjatul imtinai al-aziz kurenni sabade ijjatul qadari ala ka valeri kabo wa ijjatul qahari ala re karaba masada le ka karaba be damfen beka wa ijjatul imtinai damfen sitte saka foike alala العزيز ينند بونكسر فلكو صبر فمنه أقوال الذي أجى كل شيء وقهره وغلبه وصبر فلنه الرحيم نيما مسد عليه أي بخلقه نيما مسد عليه كتاك جوما فلا يعجل على من أشاه بل يؤجله نمغمني على سوسو أتي تليا كيمنا أتي تليا كلا جبا جيكا abe tande dima وينذره أبي ما كنودي ثم يأخذه أخذ أجيج مقتدر وقف النما ساجيكو أبي منا
minalila latige masay mo min kal latige da falendo be mo mina chogoma abi minalila minamini latige lendo abolo o ko fa abi minalila minali minna kabo minali minna latige lendo abolo ni masagi ko wa ghila al-aziz fi niqamatihi wa intisarihi doko ko alaye se masay akajanga katalila ana kaddemelila mimman khalafa amrahu ni mu'mina ala kanyamar kan soso wa abada khairahu ni mu'mina ala tana bato alaye janga katam masay katima de ani tajuru saram masade alaye ila ni mu'mina kanyamar kan soso kata ala tana bato alaye se masade ikalla jabalila alaye se masade naba ka tajuru saraila ni mu'mina soso de ko ajiju ko ode do ya tafsirinina arrahim biman taba ilayhi wa anaba neman masai alai kata mugoma ni mugomin tubira kata alama isagi kata alama do yu tafsirin chogo fanala وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون يقدر تعالى أما أمر به عبده ورسوله وكلمه موسى بن عمران صلوات الله وسلامه عليه على بانك باريا موسى من كورتالينو أيا كجون يامراني ميني أنا كتشيدي أنا ككما نيغنيا دونكي ميني موسى عمران دنكي على كتنولين على ككشباكا حيث ناداه من جانب تور الأيمن tumami ala ye musa wale turu shina kininya fanma afan kininya fa ala ye musa wale wa kallamahu wa najahu ala ye musa kuma nyogonya ka gundo nyogonya wa rasalahu wa safahu ayati aya sugantiya wa amarahu bi jihabi ila fir'auna wa malaihi aye musa nya mariya kwa kata fir'auna na ka jamafe ayati kata fir'auna ka jamama ala ko yijina da rabbuka musa wakati foyi kam mantonye wakati mi tumami ni ala ye musa wale musa tigi ala ye musa wale an itil qawma zalimina aya wale kamunfo aya wale ka ke cidenye ka ci ko musa nyici kata mogo tonyali kela nunu mata ufe katinka cidenya lasuma an itil qawma zalimina ni qawma zalimina ala yiriya perpere latige qawma fir'auna okalana qawma fir'auna kamugo ala yattaqun tumami musa nana fir'auna kamugo ma ta fir'auna ewa tonyali kelawun nyici katuma ta ufe ika hafuye yala aute sirala nyewa abe fulanka fo yamina abe ala tana bato mina ka dabila qala rabbi قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون تمام نكرا فرعون يا دراتكو من دغوكولوكا دونندو منكو أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري akon ne da ya wutigi alaye nin korota lendo nte ala wore do awla ni nete ni alaye musa cikato ma ko akata cide nyal la se oma qala musa ko rabbi akon tigi ala inni aqafa an yukajjibuni ne be sira firawna na kajjama kanin galon tiga yade waya de go sadri nin du sukumbe koro wala yantaliqu lisani nin nen teseka kuma kika cide nyal la suma be sira koro de farisil ila haruna ewa wahauci jibrila ci haruna fanama iko afana ke cidenye kafarinka haruna ci kafarinka mogo shima hera kanu ibalima ke ka musa bo salafu yodefu ko mogo shide te na ye hera kanu ibalima ke ka musa bo aye hera min kanu haruna ala ya ke cidenye aya kanu nin cidenya kana ton kelembolo mbalima ke mfana ka ke cidenye kafarinka
ako wa huce aywa haruna fana ma de ika ke cidenya ika afarinka aha ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون ولهم علي ذنب ukajjunubu dobe neka ukajjunubu dobe nofe fa khafa yaqtulun ne be sira yere nin tare kan mina kim fa khayre musa kambe munna alqibitiyu aye furauna kam go min fa bani salanka dondola kam musa to yala misra dugu kono bani salanka do ani qibtiganka do de kelela